Ngari ici cia ũkui wa mũingĩ taũni ya Naikuru ikoretwo igĩtitimũrana na maabitha a borithi kwa ihinda, mũtugo ũrĩa wanjĩrĩirie makĩria thutha wa ngari ici kũrutũrũrwo taũni gatagatĩ itemi-inĩ rĩa kũhĩtana na gũtherema kwa homa ya COVID-19. Na ona thengia ya kũheo icukĩro ngũrani cia gũkuĩra athii nja wa taũni ya Naikuru, imwe wa SACCO ici ikoretwo ikĩagarara watho na kũingĩra taũni gatagatĩ, gũkũ ingĩ igĩkuĩra athii barabara-inĩ ĩno ya Joyfrey Kamau, ũndũ ũrĩa ũkoretwo ũgĩcũngĩrĩria nditimũrano gatagatĩ ka ngari ici na maabitha a borithi, ũndũ ũmwe na arĩa a kanjũ. Tuna matatu zingine kama Moraine, matatu kama za Foenti, hatujaiona zikimbizana na polisi. Mbona ni matatu tu za Ngata, matatu za Mau, matatu za Njoro, zinaua watu wa bodaboda kila wakati. Kwani sisi wenyewe kama serikali ambaye haitaweza kutusaidia, tuko na uwezo wa kujiulizia, kwa sababu tukubali damu wenzetu na uao hapa, mtu anauawa na anapotelea hivyo hivyo. Sisi wenyewe hatuna pesa za kushindana na polisi. Kwa sababu matatu wana pesa, ndio kama wana pesa, si watengeneza barabara yao. Kwa sababu polisi kabisa wamejaribu, wamekimbizana kila wakati. Hapa watu wamekufa, watu zaidi ya 6 kutoka pale kuja hapa KFA. Mutino wa ũmũthĩ ũrĩa ũtigire mũndũ ũmwe akĩũrwo nĩ muoyo wake ũrĩ maciaro ma nditimũrano ici. Ngari ĩno ya ũkui wa mũingĩ kĩrĩkana nĩ gwĩtheraga kuma kũrĩ maabitha a borithi thutha wayo gũkorwo igĩkuĩra barabara-inĩ ĩno ya Joyfrey Kamau, ũndũ ũrĩa nĩ mũgarũ na watho. Kitu ambacho kimetukasirisha sana ni matatu ambayo ni ya Njoro Line, hiyo exposed. Inakimbizwa na polisi, inavuka barabara, inagonga watu na inaua watu, na kesho iko hapa. Kwa hivyo hilo jambo hatufaishi kabisa, na tuna haki ya kufanya maandamano kama watu wa bodaboda, kwa sababu tuna uchungu mwingi sana. Na tunaomba county government ya Nakuru, hizi mabavement wameweka waweke zebra crossing, sababu wenzetu hapa wanakufa wakingojea kuvuka barabara, wanangojea kuvuka barabara, wanakuja kikongwa. Kama ni kuweka zebra crossing ama wafunge, wasipe hizi mahali watu wana cross kwa barabara. Juu mwingine ana cross barabara anakuangwa na kari pale. Nĩ gĩko gĩkũmithĩtio nĩ mũingĩ ũrĩa wĩyoneire mũtino ũyũ na arĩa mokĩrĩire ũramati wa ngari ici cia ũkui wa mũingĩ thĩinĩ wa taũni ya Naikuru, ũndũ ũmwe na maabitha a borithi kumana na mũtugo wao wa gũtitimũrana na ngari ici. Hii ni uregevu wa upande wa serikali, upande wa police base commander na hata county commander. Wanafaa waje watatue jambo hili na watu wa matatu, na county commissioner wenyewe waje hapa, kwa sababu hii mbio ni ya polisi na dereva. Wakiteremka hapa chini, mchezo unaishia hapo, matatu inarudi hapo. Kwa hivyo kama wanataka kuturisha hili jambo, waitana wenye SACCO za matatu na wakubwa wa polisi wamalize hii mbio hapa kila siku. Hao mapolisi wajue sheria, na John ndio wameenda shule sana kusoma sheria. Wanafaa hata kama gari imefanya makosa, ako na simu apige picha, alafu ataitai maishike aipeleke ndani, lakini kuliko kufanya hivyo. Sasa jamaa ameenda na maybe alikuwa anaenda kutafutia watoto wake. Ene ngari cia ũkui wa mũingĩ makoretwo magĩtetia itua rĩrĩ rĩa kũrutũrũrwo nja wa taũni ya Naikuru, ũndũ ũrĩa ũkoretwo ũgĩcũngĩrĩria mĩgomo ya ngari mahinda kwa mahinda. Ĩndĩ thirikari ya Naikuru ĩkoretwo ĩrũmĩte kĩni kũregana na itanya rĩa ngari ici gũcoka taũni thĩinĩ. Handũ-inĩ ha Kameme TV, Getwo Waithira wa Kĩhara.